Veličanstven rezervat prirode, 1825 hektara šume, pašnjaka, bara, plodne i očuvane zemlje, dom retkih, ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Ne čudi zašto je Zasavica proglašena rezervatom prirode. Bogato zemljište, pitoma i mirna rečica. Danas mami turisti pružu odličnu priliku za odmor, rekreaciju, plovidbu, osmatranje, proučavanje prirode i beg od svakodnevice. Ovo je jedno od posljednjih očuvanih močvarnih područja, a nalazi se u južnoj Vojvodini, nedaleko od Sremske Mitrovice. Raznovrsna flora i fauna, biljke poput belog i žutog lokanja, močvarne koprive, ljutiće i iđirota mogu se vidjeti ovde. Oko 180 vrsta ptica svoje mesto boravka našlo je u Zasavici, kao i 25 vrsta ribe. Magarci, mangulice, podolsko goveče, dabar i umra žive na prostoru rezervata. Ovaj prirodni rezervat lepote jedno je od malobrojnih u Evropi i trenutno jedino stanište vidre u Srbiji. Tišina i mir ove oaze sigurno će ti prijati, zato obavezno posjeti magični svet netaknute prirode i uživaj u lepoti ovoga kraja. I da, ako ti se sviđaju naše priče iz Srbije, pretplati se na naš kanal i prati nas. Biće zanimljivih videa iz svih krajeva naše zemlje.